LADC a ZPM le MNF ten vo ina tho ho na thu thlung an zia nuwa vo in ve khan ZPM le INC MDC ten tho ho na thu thlung LADC vote chhar zo tu December ni soma an zia to ni alang chu social media lama adar vele thung ZPM le Congress Party MDC ten tho ho na thu thlung an zia hian LADC term som le pania Indian National Congress INC le Zoram People's Movement Party ten tho ho tha kan ti a kan legislature party mingatan Lairam Legislature Party LLP ni se tha kan ti an zia ka inremna an zia ang chuan Lairam Legislature Party LLP leader atan lungrwal takin Pu Nguna chunga an poma Chairman, Deputy CEM le Executive Member post pali chu ZPM in changin ZPM MDC Deputy CEM in Middle School IN kolanga EM pakhatin Revenue Department IN kol bokang Member Nebel chung changa Lairam Legislature Party ron zomdu an chuan Lairam Legislature Party in ahu hova in ron tlan ni se antibok ZPM le INC in remna ang chuan kumsang ni somni le paria January thla thleng chu ruling MDC bial chunga party unit din aloni po in LLP sarkar atangin party din thartia financial support le adang te pek lo ni se nominated MDC da le lak chung changa ZPM legislature party atangin meichia pakhat le mipa pakhat ruat ni se INC party atangin meichia pakhat le mipa pakhat ruata 50-50 in semtlan ni se antia LADC na thok regular staff te zinga natna khir khan le benvon nei lo thei lova aikal roi ngai ti lo chu aikal lak phal sak lo ni se mithi le pension an omin ruling MDC bial chunga chuan bial to MDC le CEM in berona na lak ni se LADC term som panhi na man chung hian Lairam le namtan sarkar ngel nge tak party panhi ten ankal puyang ti te jani in hembaka hian Lairam Legislature Party LLP sarkar hian lai tong pason na turin nasatakin ma ala anga official matters a athei chinchina lai tong man tur ani ti le ZPM emo Congress Party lama emo party dang atanga lo lut an om ani po in LLP sarkar na ti chhezonga malak lo ni se anti bokani ZPM le INC ten tho ho na thu thlung an zia hian Congress Legislature Party Leader Pu Nguna chunga le ZPM Legislature Party Leader Pu ti zakunga ten ming an zia ka signature an pe ka ani hi nisom thasom pani sang ni som ni le panga ani hetianga ZPM le INC in inremna an zia lai hian vo in lama ZPM le MNF chuan tho ho na thu thlung an ziak vele thunga hemi chungchanga yan puti zakunga LADC Lairam Legislature Party Leader ZPM Legislature Party Leader ni bok chuan vo in khan aizola ZPM Party Office a thu so in LADC in khan zo fel nuwa ZPM PSC malak ma in Congress Party nen sarkar din tuma anin biak zui thu asoya uluk taka an how tu ten an ngai to nuwa MNF Legislature Party nen sarkar ngel nget zok din thei ani beisein inrem na an siam ti soin LADC a sarkar ngel nget a om thei lawa wangin mason na konga po an thuan op pha hle ni in asoya an how tu te kai shwana hnuaya sarkar thardin turin lar sap ne na vo in tlaya sarkar na an siam thei thu an thlen hal don ti asoibok ZPM President Pulalian so tapu in LADC a party nilovin Lairam an ngai to azok angai thu asoya politics sa chian hlun a om theilova hmelma hlun a om theilo an ti chu adik ati thu soin ramsiam thatak tak tur chuan inrem na siam angai fo thin atibok heti lai hian MPCC Vice President Pu Nguna chunga po in vo in vek khan aizola Congress Party Office a thu soin sarkar siam mai tura kan kalain van huna tharau swal hote awangin kan sarkar don nge don lo kan shetalo ati a ZPM ne sarkar siam turin agreement siamin sarkar siam dan tur te po an zia vek thu soya social media Congress in MNF an buma ZPM in Congress an bum ve thung ti po sak mu thu soin ZPM hian min bum kan shelawa kan inrem na atop ti po kan la shelo ati a in thlanma in MNF tenen inrem na an nei thule an inrem na a chuan in thlanma chau ni se in thlan nulam chu soi thatle ni se an ti thu soya ni
pungun lian chunga chuan MNF nen an in biak lain ZPM ten an mani an dor ti soin an how tu tenen an soi ho nuwa ZPM tenen agreement an siam theita ni ina soya an agreement chu atop ti an la shat lo thu le enge lo thleng zel don an shat lo thu soin leader CEM le minister din hmuna hau ngai lo thu soya LADC chuan leiba noi zanga vel an nei thu le state ruling lai ZPM chuan leiba chu ru sak thei se adu thu soi bokani MPCC President Pulel Thanjar apuin LADC a Congress in ZPM nen sarkar an siam tur thu a soi lo ti soin tunaya social media a thu thangvel chu thil diklo ani thu a soya in biak na nei mek ani thu ero a soi ti a phalo thung ani ZPM since 1973.